ibihe byiza kandi abasuje mwese bakunzi ba sports journalism Galaxy TV. Ahangaha ni mu rugo rw'imikino, ahangaha tukugeza amakuru yose aba agezweho mu mikino hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Aka kanya rero nkuzaniye ufuwezi, nkuzaniye umuripuko. Ese bigenze bite? Ese niki kibaye mu kanya gatoya? Ese ko u Rwanda rwaye rucecetse, football yo mu Rwanda ricecetse? Ese ko Amavubi adaheruka gukina bigenze gute kugira ngo hamenyekane inkuru rwose ikomeye cyane, inkuru ije itunguranye mu gihe abanyarwanda benshi bari bahugiye kuri karasiko yo mu Rwanda, aho ikipe imwe yihanangirije indi ikayitsinda ibitego byinshi cyane. Abantu benshi ntabwo bagitekereza ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ariko hahise hasohoka inkuru itunguranye cyane. Hahise hasohoka inkuru ije rwose igakangaranya imbuga nkoranyambaga, hahandi rwose abantu benshi bibajije ngo ni iki kibaye gitumye umutoza Adel Amrouche yaba anyujijweho cyangwa se yaba yakwirukanwa, bigenze gute? Nihe mpamvu nyamukuru ifatika itumye umutoza Adel Amrouche wari ufite amasezerano yo gutoza ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi yirukanwa? Ferwafa bahisemo kuba yasesa amasezerano n'uno mutoza, nubwo na official statement irasohoka, ariko amakuru arimo ava mu mfuruka zo muri Ferwafa, amakuru arimo ava muri parafo zo muri Ferwafa, biravugwa ko umutoza Adel Amrouche rwose amaze kwirukanwa, yamaze gutanga imihoho mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi kubera impamvu ngiye kubabwira muri kino kiganiro hamwe na Pacifique Mbuto Rukundo, ngiye munyamakuru bagezaho amakuru yose abagezweho hano kuri Sports Journalism Galaxy TV. Wakwibaza se ngo byagenze gute? Wakwibaza ngo niki cyabaye? Wakwibaza ngo ndi gute mu kanya gato cyane bihindaguritse? Kandi wabonaga ko ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi na Adel Amrouche hari imishinga rwose ishoboka, imishinga y'igihe kirekire barimo bapanga, kuko wabonaga ko bari batangiye kuba imikino ya gishuti. Muribuka ko yagiye gukina na Algeria, agakina n'andi makipe menshi y'ibihugu agiye atandukanye, kugira ngo arebe ko yazamura ritime y'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, kugira ngo bazamure urwego rwayo, bazamure revo yo guhangana n'andi makipe hano ku mugabane wa Afurika, harimo amakipe y'ibihugu, dore ko banatangiye kumuganiriza amwe mu bakinnyi bagiye batandukanye. Abakinnyi bakomeye bagomba kuba baza rwose bagatanga imbaraga zabo mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Niyo mpamvu rero ngiye kukubwira impamvu nyamukuru yihishe inyuma yo kwirukanwa kuno mutoza Adel Amrouche. Ndakwibutsa ko uyu nguyu Adel Amrouche nta gihe kinini rwose amaze mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, dore ko yaje abantu benshi batabyumva, abantu benshi batibaza impamvu witwa Frank Torsten Spitler yaba yirukanwe mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, kandi wabonaga ko ibikorwa bye byarimo bigenda neza cyane. wabonaga ko ibikorwa bye rwose byatangaga hazaza mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Murabyibuka atsinda Afurika y'Epfo, atsinda za Nigeria rwose, kandi akazitsinda ibitego mu byinshi cyane. Ugahita wibaza impamvu Ferwafa yafashe umwanzuro wo kuba wapakinga away hamwe n'uno mutoza w'ikipe y'igihugu wari umutoza w'ikipe y'igihugu Frank Torsten Spitler, bagahitamo kudacana uwaka rwose, bakamwirukana bakazana no munya Algeria Adel Amrouche. Izo mpaka zarangira Abanyarwanda basa nkaho biyakiye nyine, nubwo benshi batuvaga impamvu uyu mutoza yabaje hakirukanwa uwitwa Frank Torsten Spitler, kandi wabonaga ko byatangaga bitari bike cyane, dore ko n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi benshi abasoje gukina, kuko abagikina burumva ntabwo bavuga ko haje umutoza bigatungurwa, kandi ugikina ugitegereje kazaguhamagara. Ariko nka Rubanguka Steve ejo bundi watangaje ko yarekeye gukina ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, yakabitangaza ku mugaragaro kaseze mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Wayitangarije ko ubwo yumvaga inkuru y'uko umutoza Frank Torsten Spitler yatandukanye n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ko batunguwe abantu benshi. Aho ngaho rero nari ndimo babwira uburyo abantu benshi bagiye batandukanye batumvaga uburyo wari umutoza mwiza yaba yarirukanwe, kandi byagaragaraga ko arimo atanga umusaruro. Rero reka mbabwire ku nkuru nyamukuru, inkuru yadutangije uno munsi, kugira ngo muyimenye neza cyane, mumenye impamvu nyamukuru uwitwa Adel Amrouche yaje kuba yakwirukanwa n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Amasezerano yatarangiye, kandi yari umutoza rwose wari ugifite amasezerano igihe kirekire, dore ko yaje ku ngoma ya Munyentwari Alphonse ari wamusinyishije, ariko Shema Fabrice akizaho nawe bikarangira bakuranye kugira ngo bazakomeze barebere ahazaza ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Nubwo n'ingoma Shema Fabrice nayo itavugwaho rumwe, kuko hari abagenda bayikemanga bavuga ko hari ibintu byinshi bitari byiza bagenda bakora
rero uyu nguyu Adel Amrouche mu minsi yashize rwose yaje kuba yafata urugendo atabyemerewe, yafashe urugendo atemerewe rwose, afata umwanya ajya mu bihugu by'i Burayi, kuba yajya gusura abakinnyi b'abanyarwanda bakina mu bihugu by'i Burayi, ariko afata urugendo Ferwafa itabimwemereye, afata urugendo Minisiteri ya Siporo itabimwemereye, bivuze ko yafashe urugendo rutemewe n'amategeko nyine ya Ferwafa na Minisiteri ya Siporo, kuko niba ari ingendo z'umutoza w'igihugu agomba kugenda bano zino Minisiteri ndetse na Ferwafa babizi, mu gihe yagiye batabizi bisobanuye ko bagiye mu nshingano ariko atoherejwe n'ababishinzwe. Ukibyumva rero kujya gusura abakinnyi hanze y'igihugu, kujya gusura abakinnyi bakina hanze y'igihugu si ikibazo, ahubwo ikibazo ni uburyo byakozwemo ndetse no kuba wavuga ati intego yo kuba yagiye kubasura ni iyihe. Naho nk'uko byumvikana ntago gusura abakinnyi ari icyaha, ariko cyangwa se si n'ikibazo, ahubwo ikibazo kiba impamvu wabasuye kandi utabiherewe uburenganzira na federasiyo ibishinzwe, utabiherewe uburenganzira n'abakoresha bawe. Ese kubera iki bitaba ari nko kubasura ku mpamvu zawe bwite, ukaba wabasuye kugira ngo urebe naho amakontra bafite aho bakina, dore ko byagiye bivugwa ko uyu nguyu Adel Amrouche anakora inshingano zo kugurisha abakinnyi rimwe na rimwe, nubwo ari umutoza w'abatoza, ariko ko rimwe na rimwe rwose ajya yakitinga nk'umwagenti kugira ngo abashe kuba yabona nano mafaranga ajyanye n'ubwagenti ku bakinnyi kugira ngo arangire abakinnyi andi makipe yo ku mugabane w'Uburayi. Ariko ibi ngibi ni ibisanzwe kuko abatoza benshi barabikorana, ba Ferguson barabikoraga, ntabwo ari ikibazo, ariko nanone ugomba kumanza kubwira umukoresha wawe. Rero amakuru akimara kumenyekana ko uyu mutoza Adel Amrouche yakoze urugendo rwose atabibwiye abakoresha be, ntibyashimishije inzego zibishinzwe zirimo Ferwafa na Minisiteri ya Siporo, biza kurangira bafashe umwanzuro twavuga ko ari mwiza cyangwa se atari mwiza bitewe n'uko umuntu abyumva, bitewe n'uko umuntu abibona. Ariko ngiye ku ruhande rwanjye kuba umutoza ajya gusura abakinnyi ni ikibazo, kuko ashobora kugenda akabashyiramo politike zitari nziza, akabaganiza ibintu bidakwiye, kandi nk'umutoza agomba kugenda agiye kureba abandi bakinnyi bashyashya, cyangwa se akajya kureba abangaba basanzwe bakina, ariko agiye kureba uko barimo bakina, nyine akajya kubareba ku bibuga, ariko nabe yagirana ibiganiro nabo byimbitse kugira ngo wenda abashe kuba yagira ibindi abaganiza kandi bitari mu kazi yasinyiye, ubwaza kuba yatoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Rero abanyarwanda benshi ubundi ntibaniyumvishije ukuntu umutoza Adel Amrouche yahawe ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, kuko nyuma y'aho yayiherewe rwose cyitwa gutsinda ku Mavubi cyahise kiba inkuru ndende kubera uburyo twari tumenyereye Frank Torres Spitzer uko twari tumumenyereye. Rero haje Adel Amrouche rwose gutsinda byabaye inkuru ndende, bisa nkaho bigiye kuba ikintu kigoranye cyane, gisa nkaho kidashoboka, kuko rwose wabonaga ko harimo itandukaniro hagati y'umutoza wari ndetse n'umutoza uje. Rero ariko nubwo nyine nta kuri abanyarwanda bari kubigenza, baje kubyakira, ariko nk'uko mbibabwiye iri ngiri rero rishobora kuba ari iherezo rya nyuma ry'umutoza Adel Amrouche mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ese abanyarwanda mubyakiriye gute? Abanyarwanda mwakiriye gute kino cyemezo cya Ferwafa cyo kuba bafata umwanzuro wo gutandukana n'umutoza Adel Amrouche bagasesa amasezerano yo gutoza ino kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi? Ubyakiriye gute? Rwose mwisanzuye mujye muri comment mumbwire uko mubyumva, mumbwire uko mwakiriye kuno gutandukana kwa Adel Amrouche n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ahangaha ni kuri Sport Journalism Galaxy TV, ahangaha mbagezaho amakuru yose y'imikino abagezweho, ahangaha mbagezaho za ndani, mbagezaho imiripuko, mbagezaho za ofuwezi. Ciao ciao, service, ndabakunda cyane.